Uočili su sveštenici i gosti na slavi prvo dim pa vatru, primetili da gori krov. Krovna konstrukcija od greda pogodovala je širenju vatre, zahvatila je tavan, prvi sprat prizemlje. Svi su evakuisani. Kada su vatrogasci stigli, počelo je da gori i levo krilo. Prešli smo na novu lamelu jer tu imamo 3 etaže i uspjeli smo da sa 4 unutrašnje navale i 2 spoljašnje navale zaustavimo požar na samom drugom spratu. Deo konaka služio je za smeštaj monaha, a deo je obnavljan i u toku su bili završni radovi. Iako je gradnja tog dela počela pre 100 godina, nikada nije završena. Šteta je velika i treba u tom delu da bude memorijalni centar svim istorijskim događajima od Berlinskog kongresa do kraja Prvog svjetskog rata. Imaju u manastirskom kompleksu hidrant, ali sa neispravnom pumpom. Izgorelo je 400 kvadrata krovne konstrukcije. Sama crkva, koja je 20 metara od konaka, nije oštećena.